Tala Fou i le nei vaenga o Tala Fou o le si ufonga o le lau mua, o le Tala Fou mua, ua tālo sangaina le susaiete o tagata whaingaruenga le malo New Zealand, le PSA, ia le komisina o mata aupu e patino i le tangata le vaia, le Privacy Commissioner, mo se suenga whaanati nati e winga i le fuafuanga le pulenga o le soifua malo loina, e vaea ai ma wha malo lo, le tusa o le afa o lana au whaingaruenga tau fisa o ta inga televo vave po o le IT. O le nei fuafuanga o se vaenga leo tau mo whainga le malo, e wha IT tia tupe wha halu i ngā ruenga whai, a le matanga ruenga le nei o le soifua malo loina. O te sema le sa wha ilo mo iaie le te whatuora, o le awha amuta le whasa fulufitu pasene o ngā ruenga, e tusa lea ma le awhe se laula o whainga o tūlanga tofi, e au fiai mo tūlanga o lo awanoi e teimi nei e le o yeinisi, i le vaenga le nei o fesota inga, po o le IT, i tu e seo le tunu, o se vaenga o fuafuanga nei e wha IT tia i tupe whaalu i ngā ruenga whai. Whailo mai e le sui whailo tusi o le PSA o Fleur Fitzsimmons, e mauti no lava, e te lele a whaina i o ngase pe a whaamuta i a ngā ruenga tangata nei. O le mafuanga lea ua se e ai le PSA e whaia le nei la sanga i le masani ai, o le talo sanga ina lea o le Privacy Commissioner, mo le whaia i ai o sana suenga whaanatinati, ona o le tūlanga la matia ai o le saonga le mu, ma le maru pui o whaamtalanga tō tino ngase te itasi i la lea fuafuanga. Sa whaamawhaina mai el tamaita ai sui whailutusi o le PSA, wala ngā te tau le nei la sanga, ona e fōlinga mai, ua tā alo ma whaatala le whainga malo i whaamau maunga patino o tangata mamai o le atunu. Ua amata le nei tau sanga whaale awa onga moa onga la iti po primary schools i tono New Zealand, i le whaonga ina lea o se whaasolonga ma se whainga fau, e awa au ina ile mata upu o le matematika po o le numera. Pei taila o le curriculum fau lea mo le maths e pei ona whaai lo mai, e siri atu ono whainga tā, na i lo le whainga tuai sa wai. Wa i loa i se suenga e tu se fast full 2% o ta maiti ua tau sangaiu i le tonu a ongala iti sa lato wa o ina le matematika i le whainga tuai. Ai na o le 2% o le nei a whainga, la tau te ngawhatia le mana onga o le whainga fau po le curriculum fau lea ua whaatino ina nei. Whailo mo iai e stasi o pule a onga, e ono tūta ia le nau ta maiti a onga, whape ai ma whai a onga, pe a whai la tau te le ausia le māwalunga ua whaatu langa ina mai, molo la tau sanga. O nisi o whai a onga o lo o pole, ona ua wavetele o na una i mai e le whainga malo, le whaatino ina o le whainga faule nei, e awa au ina i le matematika po le numera, moa onga la iti po o primary schools. E fōlinga mai ua whaasolo muli fuafuanga le malo mo le suinga o le sao o ta amale nisi o awala, e na ua whailo mai o le atatala i le avanoa, e whaali ai ni manatu manilangona o le tunolo tele i ia fuafuanga. Vai asu tarwai le sa whala wa tele mai ai le main star o ala o whela awa inga o Chris Bishop i le fuafuanga le malo, mai lua ni lisi o awala o loa a fia ai. O lisi e au fia ai le fast fulmale iwa o vaenga o awala te tele o le a whaia i ai tala noanga, ma whaaria i ai manatu o le tunolo tele, pe te tau na si i lunga le sao o ta avale whaonga ina, ai o lona lua o lisi e taurus fulvalu la whai o vaenga o awala, o le ato e whaafo i ai i le mao lunga na iai mua le sao a whaatu la fonoina mo ta avale. O suinga nei o se vaenga fololanga o loa o fia i le malienga le whainga malo so whaatasi, o le anganga atoa ina i to e whaafo i ai i le mea sa iai le sao a whaatu la fonoina mo ta avale, ma ia na sui mai ma whaapa ui lalo e le whainga malo sa iai e le leiba. O le suinga mua laia a fiai le ala tele numero 2, State Highway 2, i le tu malo le Wairarapa, le ana si i lava i le aso na whaailoa mo iai i a lisi nei e tusa o le sao o ta vale whe malanga iai. A o isi awala e mana o mia o na toe si i lunga le sao o ta vale i le aso mua o iulai.
tele ni fai tionga ua fai e whaasanga i e swinga mai mātua o te mai te aonga, whapea pūlenga o nuu mai tū mālo, ai mai sea whala boptonga i te te iai, ona o atunga lunga ma polenga i la whai na i o le saonga le mua ta ngāta. Pei taila, o se whilo inga le li minstaya Chris Bishop, ma le autus tala i le Ayo Nelson i le sforeile, na hatangi ai e pei o toe tu i tua i le fuafuanga le nei le mālo, e wha ma malu loa i le taimi nei i swinga i awala i e pei ona wha i lo mai mua. Ta ua i le minstaya i le whilo inga, o le ata tala le avanoa, e wha ali ai manatu o te ngata i swinga o nisi o awala e pei ona iai le fuafuanga. O Aperila le ua wha moe le malo so fantasi o iei nei o New Zealand e amata ai ona to e wha mamalu ia se swinga o le visa wha apitoa mo te ngata e fia universi ma wha whainga ruenga la tau tupe i le tonu o New Zealand nei. O le nganga au tu o le nei fuafuanga e na ia wha to sina mai ai se le ni ma tupe mai whafo i le tonu o New Zealand. Ta ua mai estasio lo ia tau fe malanga inga o le sā ma le tapu lea o loo iei nei mo tangata mai whafo e fia whaatawina ni whanua i le tono New Zealand o le whaafita hauli au tū lea ua tau le fia ngai mai ai tangata ai ai tupe mai atunu i whafo e fia whaini ala tau pisi nisi i le tono o New Zealand. Pei tai o le nei fuafuanga la whainga malo so whaatasi o loo te ena malo si le patia le Labour o na o nisi o whaafita hauli sa mai tauinai mai aso ua mawai. O swinga o mana o le whainga malo e whaia i le tula fono le amata whaama malu la so mua a Perila o le a le to e mo mi ai le tangata e talo sanga i le nei visa ina i loa mamala malama i le ngangana Peretania. Li potia mai e leo le mali wai o se isi tangata i se tasi fo i o whaala velave te uta vale i le nuu e ngoa o Nahina Puri i saute sifo le ai o Hamilton. O lona lua i leo tangata ua whano le soifua, ona o ni whaalawe lawe te uta vale i lea nuu i le aso e tasi. Whaali e leo na whaana na tiatu au nanga la vea ai, ina ua lipotia mai le la vea ai o se ta vale pe tu so le kuata i le valu i le po leo saa. Toa tasi le tangata na umai le soifua i lea whaalawe lawe, ma leisi fo i tangata e toa tasi na manua ti ngā ina ai, ma ina tāpuni ai le vaenga o le tele i le po na po, au whaia ngā ruenga a leo. O le tae au lava o le sa nafi, le ana tupu ai leisi wha velave i le wale ingo o le Kakaramia Road, i le ala tele nu me la tolus fuiva, mai to tasi fo le tangata na maliwai, le la u wha ngā solo ne ia i sa ililinga i ia wha velave lua. Ua whanga solo nei ia sa ilinga wha le vāo mālo mo se wha tonu sili fau mo le matanga luenga le soifua mālolo ina New Zealand ina ua wha mawai wha fua se i le alo Sāmoa sa ngarue ai i le tuwhinga o fe pule ai i māji apa. Peita ai e manatu le to tele o le au ngā lulue a le soifua mālolo ina ai longa e ia se suinga e maua i le vesu ia o tai o le neimtanga luenga tele le mālo. Taluai ona o le tele ma le ano ai o le mau whaafita hauli o lo tu lai mai ai le teimi nei e le ngata i le toa ngao lana au whai ngā luenga whape foi le pau o le whaasoa i mea tau tupe mo mia mo ngā luenga whai ai mai se ai foi o le whaawo pele au te ea tangata whai ngā luenga ma whaafita hauli e tali tuai i mana ongo ngase ma tangata e mo mia le feso soani tau le soifua malolo ina. O le masina o Iuni e whaatoa umai le taimi o le whengainga po o le konkarate e iwa se lau wafe tala i le tusanga le tamaitai whaatonu po le CEO i a whe pulea i maji apa. Mai to tele na whaate ia i le whaafusei o na whaamawai o ia i le whai unga o le vai aso. O le nealo Sāmoa stasi anga waa ma to mai whaapitoa i ngā ruenga wha le soifua maloloina le ua silia le tolus furutu sanga o ngā lue ai i lea matanga luenga tele ale malo. Ua atangia le taunu unga o le whaatula ngana wha le tausanga mo le kompani wa le leo pito i silio na le leile laulangi atoa. Le tāua te leo le avanoa e whaarolo ai vai o pasese i le tonu o wa lele. O le whaatula ngana le nei na whaia a le airlineratings.com le e whaamautu i Australia ua manu malo ai le kompani wa lele le Korean Air
i le tūlanga mua ma ave ai la tau o le kompani va lele o le tausanga le nei lua afe lua se fulu lima ua se ia ai e le Korean Air le tūlanga mua mai le kompani va lele le Qatar Airways le ano la tau umia le tūlanga mai le tausanga ua mawai o le lisi ma le whaatūlangana le nei le airline ratings e au fui ai kompani va lele te tele e lua se fulu lima le a whai i le launolangi a toa mai sa sila ai le tūlanga o la tau au nanga i le saunga le mu a toa malele lei o le tautua ina o pa sese whaali e whape o stasi o mafuanga au tu o le manu malo ai o le Korean Air i le nei tausanga ona o le tūlanga mawa ai o le whaatino ina o na au nanga i le tono o na walele ai mai se o le whaatu mawina leo o le whaatūlanga no no foa mo pa sese i le vaenga o le economy class o le tele lava o kompani valele ua whaau popo leisi no fua e tasi ua se fulu ai no fua i le leina mo valele o le tuainga o le fitu o le whainga ua lai titi ai le avanoa e mawhaiai na whaasipa ma whaasao ia se no fua pei taila o le Korean Air o lo tu maupea la tūtele i whaia se swinga i le tūlanga o le company va le New Zealand le Air New Zealand e tūlanga tolu i le whaasalonga i le nei lisi o company va le luas fulima o pito le leo le laulangi ia la tu o nanga mo pase se fe malanga ai company le Qantas Australia e tūlanga valu ai o le Fiji Airways e tūlanga se fulu ma le lua ua whailo mai le langolangoina le Palestine Amerika o Donald Trump o le whengainga tau i le puipuinga o le AUKUS mai ua whala wai tele mai ai ma le toingi nātu lea ele malo Australia o se vai ngā tupe e lata i le tasi i le piliona tala i se vaenga o le nei malienga. Ta ua i se lipoti e le Associated Press na whapea o se whailo inga i le stona ai na tenei sa whai e le Valemin Star puipuinga Australia o Richard Marles mai le whailu tusi o le puipuinga Amerika o Pete Hegseth i Washington na talanoi na ile sanga wha malo si peo so tanga wha military ile wā o malo e lua. Whalia e Hegseth i se whailo inga malau tu stala o mala malama le lei malango ina malo si ele li Palestine o Trump i ele AUKUS ma le tāua o so tanga nei tau i le puipuinga. Sa ia i le polenga mua i le ono mana o leo Donald Trump e toi talanoa le whengainga le nei o le AUKUS pe tai o le ua manino mai le talia le li Palestine o le whaawa o peo le whengainga e pei o na amata mea ai le whainga malo taluai a Amerika. I le ai o Sydney na mali wai se tamai tai i le taimi na malepe ai se la au sa iai talane i na ua emo i ai le wila. To tasi leisi tamai tai na manua tinga i na ai le lama whaala lave o loo tonga fitia nei le whale mai. Se li poti le ABC na whaali mai ai o le nei whaala lave sauti Sydney i le san nafi na afi aini tamai tai se to lua na lave vea i ni fasi la au mai le la au le na pā mamalepe i le malosi o le wila na la vea ai o la ua na whaina ai le nei whaalawelawe sa nofo ai lalo pe tusa o le ono mita le mamao mai le la au tele lea na afia ina ua emo i ai le wila ta ua e sui o le New South Wales Ambulance na veso soana i tangata na whaina o i tu ainga o whaalawelawe mātu ia whaape nei e sea o na ali e li mai. E fitu tesi ma le ono i le malosi o le mafui e lea na lui na ai le atu kerepeane i saute sifo o tu motu ta ua o le Cayman Islands i le stonai ma sa iai le whaapopoleina o nisi o tu motu i le vaenga o le kelope a to ai fo i ma le tunu o Honduras i le ono tula i mai ai o se ngaru lolo po o se tsunami. E ta aisa whailo mai le vaenga o suenga tau mafui e le United States, le USGS, o la pata inga uma sa iai e winga i se tsunami na muri to e whaale au ngā ina uma. E ta ila sa la pata ina pe tangata ina i e whaai tete pe ata e lil sami ona e ui e le iai se tsunami mai le mafui e ai mauti no lava le a ave ma le ta wheo au e nisi o mata whanga e fia tangata e ta e le ai. I ta alonga, se fulu lima tau sanga le matua le tau le lea, ua venei masia umpini o tu unga ta moe o le vaenga wha leonga lua le mamao, po le vaenga le taua o le middle distance, o le nei tau le lea ingoa ia Sam Ruth.
o le tuunga e awhi 5 mita i au kilani le whae unga le vai aso, na whaatu i nai e le nei Tala Fou New Zealand se matati a fau, mai e wha le au ngai nai le matati a na umia e le siampini o le langi o le Leo Jacob Ingebrigtsen mai Norway. O le taimi o le Tala Fou, le Leo Sam Ruth i le nei tuunga, e 3 minute whātasi tesi lua 5 sekone, mai ui ina tūlanga lua o ia i le li mai Japani na mua i le tuunga ai o lona taimi o ni matati a fau ia mo le vaenga o li i lalo le fitu tau sanga ma lalo o le valu tau sanga le mātutua i New Zealand nei. I le tono le vai aso e tasi na ta moe ai le nei Tala Fou i le tuunga o le maila i lona taimi e 4 minute tasi tesi fitu lua sekone sa to e ta moe fo i le tuunga e valu se lau mita ma wha maui nailo na taimi e tasi le minute 5 tesi 5 fitu sekone ai iu ina mua fo i le tuunga o le tolu afe mita i le taimi e fitu minute 5 tesi tasi valu sekone whali mai e whapea o le taimi au pito i sawa le i le laulangi mo lana tūpulanga ai le ngata i lea, ua ave ai le nei Tala Fou, ma ta ngā tau pito i le titi ua se umpini i le tuunga i le vaenga si nia o lii. I kirikiti na malo le Black Caps a New Zealand i le la taalonga i tasi le aso po le ODI i le aso na nafi i le valea ma le au Pakistan. Tolu se lau tolu sfuru ai o New Zealand ai onolo na pe na tuli e Pakistan ma e le imaua ma manu malo ai New Zealand. I tuunga wa whaila, wha le wao malo, o le wa whaila mai Peretania, le na mua i tuunga wa whaila Sāmoa le Sail GP i Sydney, i le sana nafi, o lona tolu i leo taamusanga o ia tuunga wa whaila i le nei sanga, mai ua wha mautu i nai le tūlanga mua pēo le wa le nei mai Peretania, i le taamusanga o loo whaanga solo nei. I ole tau ulunga le nāma le whaai unga o Tala Fou.